Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je otvaranju 9. izdanja manifestacije Pod krošnjama Štranda. U organizaciji Heror Media Pointa, Gradske biblioteke u Novom Sadu i Centra za razvoj manjinskih i lokalnih medija organizovane su radionice jezika manjinskih zajednica i znakovnog jezika namenjena deci od 5 do 12 godina. Svakog radnog dana od 19 do 20 časova u biblioteci na Štrandu, a subota je rezervisana za kviz provere znanja stečenog tokom nedelje. Ulazak na Štrand je besplatan posle 19 časova, kao i radionici u biblioteci namenjene deci. Imamo priliku i da promovišemo naše bogatstvo različitosti, gde naši najmlađi sugrađani imaju priliku naravno da se druže, ali i da uče strane jezike. Ovo je još jedan pokazatelj dobre saradnje ustanova kulture sa jedne strane i nevladinog sektora sa druge strane, i upravo taj koncept povezivanja, umrežavanja, sinergije svih aktera na kulturnoj sceni grada Novog Sada donosi rezultat, i ovo je primer dobre prakse. Ove godine na programu su nemački, slovenački, rusinski i znakovni jezik. Za mlade od 13 do 19 godina organizovan je kurs rumunskog jezika koji se održava tokom jula. Takođe, u okviru jezičkih radionica organizovano je i mini predavanje o Europskoj uniji prilagođeno uzrasnim grupama koje pohađaju program Pod krošnjama na Štrandu. Fenomenalna su iskustva, deca nauče, verovali ili ne, preko 100 reči tokom nedelje. Subotom je dobro poznati kviz kada se uključuje i rodbina i komšiluk i svi koji znaju taj jezik. Tako da pišu sastave o krošnjama kada se vrate u školu i lakše se odlučuju da fakultativno pohađaju neki od manjinskih jezika koji im je omogućen u osnovnim školama. Pokrovitelj manifestacije je Uprava za kulturu grada Novog Sada, održava se uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i organizacija Dom Bruke, Noizac i Eko Civilizacion.